Dumelang, ke a le timedisha, ke a le lotjha go semoya ka Dr. Magabo. Le go ne ke rata re dire reading ya rena, go no bona rona go diragalang ka maphelo a rena. Ke ngelo tse le gore di a diragala gane jwalo goba mohlomong le di sa tswela go diragala matšatši a go feta goba di tlo diragala e segale. Okay, ntle le go senya sebaka a re poeng gore na melaetša e le gore re hwetša e reng. Dilo tse di tlhagagane jwalo ka ra bophelo, the 6 of cups. Dilo tse le gore di sa tswela go tlhaga, dilo tse le gore di tlo tlhaga e segale. Ke na le the magician. Okay. Ke na le the wheel of fortune. Okay, re ke kreng karata ya bo4. Ke na le the 5 of cups. Okay, karata tše 4 tše ke sa tswelang go dintšhane jalo ka mo ke butswa ka motho le gore go na le ntho le gore maybe sa le ya diragala matšatši a go feta goba dikgwedi tša go feta, mohlomongwe motho le gore o ile a go nyamiša, motho le gore o ile a go koša bohloko, motho le gore o ile a go kgopiša, ke motho le gore wena wa morata, ke motho le gore o close to wena, o bo se expect gore o tla dira le tšo mo go wena gomme mara ke go bona o le motho le gore o nyaka go dira peace, o lapišitše ke dintwa, o lapišitše ke dikgagano. Wena o le wa dula fase wa bona gore motho o bohlokwa kudu ka ra bophelo ba gago, ene wa bona gore dikgagano tšela ga se selo compared to dilo tše di botse tše le gore wena le motho o ke le setse le di dirile together, bophelo bo botse bo le gore wena le motho o ke le bo buildile together. Motho e ka ba le motho le mongwe ba ka ba ratana le wena, molekane wa gago, e ka ba le motho le gore ke mogwera wa gago, mohlomongwe maagišane jwale le jwalo. Gomme ke bona o ya go yena le dira peace, ke bona o ya go yena le dira peace, ka re ke bona o le motho le re o ipotse gore nka se mo emele e re ke ya go yena kore ntho e tšwe mo mafatlheng a ka ke kgone go movela pele, ke bona le ntho botse ntho le re wa e dira. And gape ebile ke bona o le motho e leng gore ke bona o kry-a like mohlomong dikgopolo goba dikakanyo tše di botse tše le di tla mo go wena, tše le gore di fa ke mangelo a gago, tše le di tlo tla go wena jale ka an intuition e tla tla mo go wena goba ya tla through thoughts ya tla mo go wena, kore ntho ke ntho le gore ke ntho le gore e ka o tlišetša dimpho, e ka o tlišetša tšhelete, e ka o tlišetša lehumo ka leng la matšatši ga ntho o ka e tša serious. Ya ba ntho la gore theeletša yona intuition ya gago, theeletša le toro tšeoe gobane mangelo a gago ba tlo go fa di-ideas tše e leng gore di ka tla tša go phediša in future. Mohlomongwe ka no ba mošomo e le gore o rata gore o applyele, mohlomongwe ka no ba ile kgwebo e le gore o rata gore o ithome jwale le jwalo, but ke ntho botse ntho e le gore e ka tla ya go tlišetša letseno ka leng la matšatši. And ebile ke bona di-blessings, ke bona like le kgono or matšatši a le gore a sa etla ke matšatši a mabotse a le gore ke bona di-blessings di tla ka gara bophelo ba gago. Ke bona o ba le tšhelete e itseng, mohlomong tšhelete e le gore kgalentse o e expecta goba mohlomong ebile o bo e sa expecte tšhelete eke, mara ke bona e le gore o kry-a tšhelete e itseng, letseno le le itseng, kona molaetša e le gore ke a go hwetša gane jalo. Gomme a re ko rona mangele a go ba reng ga bantši ba tšwela pele bantši ba go advisa gorena ba re dira eng o seke wa dira eng. Okay, ke na le karete le gore ba bitša re ke the lovers, a re ko gorena ba reng ka yona. Badimo ba gago ba re bona ba rata gore wena o embrace true love, a kare ko rile ke ka kgotsa le motho le o kgopišitše ka ba mogwera wa mohlomong o boletse le wena ka mokgwa mongwe mohlomong o kgopišitše, ba re o seka wa tša nako ntšhi le gore o nagana ka ntho le gore motho le o kgopišitše ka yona, nagana ka dilo tše di botse tše le gore wena motho la o go diretše tšona, goba nagana ka dilo tše di botse ka relationship e botse le gore wena o bile le yona le yena motho la, ke ntwa bohlokwa ka ra bophelo ba gago. And ba buša ba re go dira di-choices tše le di tšwa botenteng bja pelo ya gago, o se ka kgotse ntho la gore go kwatile and then o dira di-choices tše le gore o di dira ka baka la go kwata. So go ra gore ge o na motho le o kgopišitše o ne o kry-a nakonya before ka tla wa dira di-choices tše di itseng, akere goba mohlomongwe before ka tla wa botša motho mantšu a go sebe gabotse, mohlomongwe e dula fase o ite o ke kgopole kore o leka gore o thole moya wa gago, akere go kwata go la go tloge, then from there o kgone o dira di-choices, o dira se o tlo kgotsa le gore o feletša o dira the right choices, ga o tlo dira di-choices tše le gore o sa sa wa ke tshola wa re mara wa e ke boletše so, mara wa e ke dirile so jwale le jwalo. Ka re mohlomongwe o ka kgotsa le gore o tlo bolela mantšu e le gore motho le yena mafeletšo o palela ko go tshwarela, o gopole gore ke o botše ka the 6 of cups mo le gore ke bona wena le motho le dira peace. And then ke bona gape
motho le gore ge ile gore o bo o lwala mohlomongwe ka ba le di-flu goba tlhogo goba bolwetse bo itseng mo mmeleng wa go kgotse mohlomongwe bo sa tsogo gabotse then ba re tseba gore ke nako e le gore bolwetse bola bo tla tloga mo mmeleng wa gago wa fola wena automatically akere nako nngwe re lwatsa le keng go ka kgotse le gore o ba le too much stress dilo tša phela di sepela gabotse mohlomongwe motho o le gore wena o mo trusta wa go kgopiša and o tša ntho e le bja ka mopele wa bonagana ka yona bošole mosegare wa se robala gabotse e go bakela stress mafeletšo e dirang e bitša malwetse a mangwe a maitseng ka raphelo ba gago so ge o ka ba le moyola wa gore e re ke tshwarele motho ke movele pele and then o dira gore le malwetse a se ka ba gona ka raphelo ba gago so ge e le gore o bo lwala matšatši a go fetsa ba re tseba gore o tlo fola e segale okay ke tsenya ka dikarata tše dingwe apetse 4 ke na le the Queen of Wands ke na le the Ten of Cups ke na le the Page of Pentacles ke na le the Queen of Pentacles so go ya ka dikarata tše ntho ke tlo le botsa yona gore beke when coming to mabaka ditšhelete ke beke e botse ga ile re motlhomongwe o nyaka o thoma kgwebo potlana e itseng go na possibility ya gore o kgwetse tšhelete yona beke neke then o thome kgwebone potlana ya gago ga ile gore business ya gago ga e sepela gabotse tseba gore beke business ya gago e tla sepela gabotse jwale le jalo ga ile gore wa šoma motlhomongwe o kgwetse le gore boina mathata tšhelete mo le mo o ka nna wa makala wa kgwetse le gore o tlo kry-a motho gore o tla go thuša ka mašheleng so ye ke beke e botse for wena when coming to mabaka a ditšhelete and then ba sa bolela gape ka relationship akere mo le swantse o dire kore o be le nako ile ya go ba le mohlomongwe go thaba le family ya gago go thaba le bagwera jwale le jalo go tlo sepela o latsa ena motho ono le a go kgopišitšeng ka re wena o ipotse gore nka se moemela e tla go nna a kgopela tshwarelo ka re mohlomongwe ena a ka no ba le ditlhong nna ke nne ke direla nna ga ke dire le yena ke direla my own self kore my spirit soul yaka gore e be at peace so ke tlo molata motho ka mmotsa gore okay ke o diretse phoso ka 1 2 3 ke gopela gore o ntshwarele re movele pele go le yena o tlo kry-a maatla le a gore le ena a re wena re le nna ke gopela gore o ntshwarele ditlhong tse la nago le tsona di ka sa ba gona tša go gopela tshwarelo ya ba ntho la gore motho o kgopišaneng le yena ka se sebaka ga a robala gabotse ya moja nthwela le yena o nyaka o dira peace mara ka baka la pride o palela ko tla mo go wena so wena o tlo tšea action ya mathomo o tšea action ya mathomo ga ore gore o setlela ga se wena le šilo wena wa ke tirela wena ka bose wena gore o kgone go attracta dilo tše di botse ka ra bophelo ba gago o gopole gore ka metlha o ka kgotsa gore o na le sekgopi se sentšhi mo pelong ya gago o na le go kwata kore o kwatile too much akere go ntse o kwatile tšatši ka tšatši o phela go gopola ka yena ntho enela e o kwatišitše goba go gopola ka yena motho na o kwatišitšeng o gare o bitšeng sefifi ka ra bophelo ba gago so go tloša sefifi se o dio tshwarela motho wa move on ge ba bolela badimo ba gago ba re ka yona tšhelete ba bolelang gore e tla tla go wena beke yona yeke motlhong ba bangwe le setse le thomile go ikry-a yona tšhelete e neuwe ba re ke mphufutšo wa phatla ya gago ke mphufutšo wa phatla ya gago go ka kgotse le gore motho e le gore motlho mongwe ba se ba boletse ka di-creative ideas tse le gore o tlo ba di tsona beke neke akere motlho mongwe go mongwe e kane ba kgotse le gore ge ba o tlela mo ditorong ba go bontšha like leruo e ka ba le dikgomo e ka ba le dipudi jwalo le jwalo e ka ba dikgogo jwalo le jwalo goba motlho mongwe kgotse le gore o bona o jwetse tsona di-vegetables tša gago tše dintšhintšhintšhi ka mo jarateng ya gago akere then ntho e ke ntho la gore e ka nna ya ba lekhumo mo go wena o kgotse le gore o planta dilo tšeo mo jarateng ya gago goba gana mo jarate o tla ikry-ang gomme wa di tlhokomela wa di nošetša gabotse jalo le jalo and mafeletša o feletša e dira e le goreng ge di gotse then o kgona go rekišetša batho ba tla ba reka di-spinatšhe di-carrot jwalo le jwalo ke yona kgwebo e le gore wena o e fa ke badimo ba gago o seke wa itšela fase ebile o seke wa inyenya ebile o seke wa re go ithoma gore batho ba tla reng ba bona ke dira dilo dintši tše di so go ka re o dira dilo wa phela o lebeletse gore batho ba tla reng kudu go ka kgotse o dira le tše gore di-positive le tše leo di tla o tlišetša lekhumo wa phela o lebeletse gore batho ba tla reng a gona mo yang gona ka gore batho bana ba o re go batla reng ge bona badimo bona ge ba ka ba bontšha tsona tsona di-creative ideas tšo tša re jwala merogo ka mo jarateng o rekiše le bona ba tla di dira lo tšeo ba ka se re wena o tla reng so ge e le gore o kry-a di-ideas tše di botse ka ra bophelo bereka mo godimo ga tsona o tlogole gore batho ba tla reng
batho ba le batla go support go sasa ene ebile batla go botsa gore o botlhale ene ka nna matšatši ka kgotsa ebile o kgona go thola ba bangwe ba ile gore batla go thuša kore go jwala go tlhagola jwalo le jwalo motlhangwe ba ka nna ba go bontšha dilo tša tshwana le di-flowers mablom go a kgonagala gore o dire kgwebo ya mablom go a kgonagala kgotsa o jwetse di-rose tša gago o jwetse mablomo ka go fapana ga ona go na batho ba le gore ba di rata dilo tšowe ba tla ba reka ba bea ka metseng ya bona mablomo di-fresh flowers ke dilo tše e le gore di tliša you know good energy ka mo lapeng di tliša kganya di koba lefifi di-flowers di-fresh flowers and di-fresh flowers ebile di attracta tšhelete ka mo lapeng ebile di attracta peace go ba le peace o ka se kgotse ka lapeng la ona go na le dikgagano too much le lwa too much so di botlhokwa that is why le bona makgwa gantši ba di rata makgwa ke batho ba e le gore every weekend motho wana wa ya a reka mablomo a uwe a kgabiša rena ba setho ka re motlho mongwe a rena tšhelete goba motlho mongwe ga re tsebe mogola wa ona a kere re bona o ka re ba senya tšhelete ka baka la re sa tsebe a kere mablomo a ma-fresh a tliša kganya ka lapeng nako nngwe o ka no a jwala fela ka mo jarateng ya gago o sa rekiše it's fine mara o ka dira kgwebo e le gore o ka kgotsa le gore o a jwala gomme wa rekiše nako nngwe ebile o kgotsa le gore o planta metlhašana ya gona o dire ke metlhašana ya gona mo le mentšhintšhintši kore metlhare ka go fapana ya mablomo motlho mongwe le metlhare e le gore batho ba ka e jwala ka mo dijareteng tša bona o ka di dira lejo yano ba dimilana jwale le jwale wa kgotsa di le ka potsona tša tšona and then o kgona go rekišetša batho ba reka ba ba planta ka metseng ya bona tengwe ya dikgwebo tše le gore kore santse re thome go nagana ka tsona re le batho baso re seke o kgotse le gore ka metlha ge re dira di-business ke re dira dispaza shop kare everyone o dira dispaza shop so santse re tle ka di-ideas tše dingwe gape tše le gore di fapane le tše dingwe tše gore di ka o tlišetša dilo tše di botse ba bolela ka justice ba bolela ka the night of swords ba bolela ka the page of cups ba bolela ka the three of wands okay ka ra karateki ntse ke tlo go botsang yona ke tlo go botsa mabapi le mošomo wa gago mo e leng gore ke bona o le motho le gore o bile successful o dirile mošomo mo botse mo e le gore le di-managers tša gago ba thabile o dirile mošomo mo botse wa kgwebo ya gago e gola gabotse mo e le gore le wena o thabile ene ebile o thoma go ba le this ideas ko boditše ka di-ideas tše le gore di tlo tla mo go wena yona bekeneke akere di-ideas tše ke di-ideas tšela tša gore go diša kgwebo ya gago ge le raona kgwebo wa bereka wa kgotsa o ba le monano la re a tsa re keng e re ke applyele diposo tša godimo goba e re ke applyele kae ke nyaka go ya company e itseng ke nyako tswa ka mo ke ye ko learna something gape di-companyng tše dingwe tseba gore ntho ngwe gape ya gore ye ke rata go advisa kana ka di-creative ideas make sure ya gore kere ye ke le gore wena o e-choositše and ntho ke nyako botsena kore kere ngwe le ngwe e na le ntho ya gore o ka nna wa tlo ke pulela kgwebo ya gago anda yona ntho ene la o e dirileng sekolo o e studišitše sekolong wa ke pulela company ya gago gomme kore wa ba stand alone wa kgotse selo wa kgotse wena ka boswena wa ke pereka go a kgonagala o se kana na motlho mongwe o setse o studišitše HR gore a re tla felelana mowe o studišitše psychology gore a re tla felelana mowe go studišitše civil engineer gore a re o tla felelana mowe gore a re wena o swantse o direng o bereka di-company tše di itseng no o ka nna wa re go fetša wa kry-a di-internship tša gago wa fetša internship wa kry-a mmereko o mo itse mo company e tseng e re go berekana mo company yo nngwe o ye ka tselela ya gore ke ya go ke thuta mošomo gore one day ge nka rata gore ke pereke ke bule company yaka ke kgone go tseba go šoma ke kgone go tseba go ke maketa o se ka kgotsa le gore wena o yela gore o direle motho mongwe tšhelete mara wa senane gore na wena o ka ke direla tšhelete jwang o ka no ba o dirile teaching motlho mongwe o ruta o le morutiši ga jwale le jwalo career ya gago ga e felele gana mowe go a kgonagala gore ka yona teaching ene la o e dirileng motlho mongwe o ipotse gore okay gore ke dire tšhelete gape ke eng ntho nka e dirang why ke sa offere di-classes ka di-weekend for bana ba di-grade 12 jwalo le jwalo ga e le gore motlho mongwe o morutišigadi wa bana ba bannyane ba di-grade 1 grade 2 grade 3 jwalo le jwalo why o sa offere di-classes ka di-weekend le ka dikolo di tswaletše akere ka mo gae ka mo ke mo le motlho mongwe o tlo kgotsa o ruta bana motlho mongwe leleme le le itseng motlho mongwe la seesimane yona english goba motlho mongwe o ba ruta dilo tše ntše ba ba rutang tsona ka tlelaseng o sa ba ruta tsona gape gore bana ba le ba kgone go understanda better ka no motlho mongwe morutišigadi le motlho mongwe o ruta maths
mohlomongwe go tlo o dira di-classes tšeo tše le gore o kgona gore bana ba sekolo ba tle go wena then ba grade 12 grade 11 jwale le jwale go tšela gore o ba ruta mmetse gore ba kgone go phasa gabotse. So ya ba ntho la gore whatever o e studišitšeng e se ka ya felela gana mowe o se ka foltša e le ntho la gore wena o stucked o berekela company e itseng o lla everyday gore gape ga re go le selo ga re kry di-annual increase jwalo le jwalo dikoloto ke tše dintšhi mo le le gore wena go na le ntho e le gore o ka e dira out of yona qualification ya gago. It doesn't matter na qualification ya mohuta mang, whether o dirile admin whether o dirile secretary jwalo le jwalo qualification engwe le ngwe ena le ka mokgwa le wena o ka ke bereka ka gona le go ka kgotela gore ga se be le mahlatse gore wena o kgone go ba le di-diploma tsone tšewe goba mohlomongwe le yona grade 12 ene wa se o kgone go ba le lucky ya gore o be le yona akere ga se gore phelo ba gago bo felela gana mowe ga se gore wena o fetše go na le di-creative ideas tše dintši tše le gore o ka ba le tšona. Mohlomongwe o ka leka gore go check gore na ke eng ntho e le gore nna ke a kgona ke talente e feng e le gore nna ke a kgona ye le gore mohlomongwe e ka ntirela tšhelete ke kgopela gore thome gana mowe ge le gore ka kgotse le gore wa gapeletša gore o kry di-trainings tše di itseng nyakiša gore na nka kry ka di-trainings tša mohuta moso mo e le gore nka kgona gore ke kgone go tseba rena ge ke nyaka ke bereka nka direng. Okay, ke na le karata mafelelo ke the 10 of swords ba re ntho a ke mafelelo kore kgotse le gore go na le dilo tšong ka gore phelo kgotse le gore mohlomongwe dilo tša di be di sa sepela gabotse ba re tseba gore nako e fitlhile mafelelong ge le gore o bo o lwala tseba gore nako ya go lwala e fitlhile mafelelong gore bolwetse bola ba fela wa fola jwale go motla ba gabotse mo mmeleng ge le gore bo ena le mathata a tšhelete ba re ke nako e le gore mathata a tšhelete a fele and gore a fele ke ntho la gore le wena dira something ba go fa di-creative ideas badimo ba gago ene ba go encourage go dira dilo tše di botse ene ba ka mo seteng ya gago ba gare ba go farafarile ka mo le ka moke ba go support ka dilo tše o di dirago ba re o seke wa doubta tswela pele o dire dilo tše di botse. Maabane ke dirile video ya angel number 4 mo e le gore ke boletse gore angel number 4 ke nngwe ya dinomoro tše e le gore molaetša e le gore go setse o bona yona angel number 4 badimo ba go botša gore we are on your side ra go supporta whatever nyaka o dira e ka ba project e itseng goba e ka ba go applyela kae kae jwalo le jwalo tseba gore you are on the right track tswela pele o seke wa ba le go ke doubta e ba le faith dira dilo tšeo nyakang go di dira re ya go supporta re tlo go blessa ntho engwe le ngwe o e dirang e tlo ba successful ka di-blessings tša rena. And then ba buša ba re yaanong ye ke opportunity ya di new happiness le thabo ka raphelo ba gago ke setse ke boletse ba se ba bontšha gantšhe gore ge le gona motho a go kgopišitšeng sepela go yena le nefase le solve problem yewe then go be le thabo gape ka ra bophelo ba gago go be le peace ka raphelo ba gago. ge e le gore kgotse le o na le addiction e itseng ntho e itseng e le gore ya go tshwenya mohlomongwe o mothola o kwata kudu gape o kwata lona pe ke addiction akere o swantse o dile ka yona ntho ya go kwata too much akere gore e tloga ka raphelo ba ka gore e go bile tša sefifi wa kgotse mohlomongwe o nwa madila too much akere e ba le mogolo wa gore o leka go bona gore na ke eng ntho ka e dirang gore o stope go nwa madila le too much akere o nwe gabotse e ka ba di-addiction tša go fapana and then le ka try go bona gore na ke eng le tšo ka di dirang tše e le gore di ka go thuša gore addiction eo e fele ba re ye ke nako e la gore di-addictions tšoe di fele. So ke yona reading ya rena gomme go ba e le gore e bolela le lena then ke lela ka letša mahlatse matlhogonolo go ba e le gore ga e bolele lena le seke la tshwenyega ya go bolela le lena e tlatla mo nako e sa fetšeng pelo ke lela ka letša mahlatse matlhogonolo thobela.